Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 24 Mata umwaka w'2026. Ugiye bara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi w'115 mu minsi 365 igeze umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi barirwa kuri 250 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje njye banyita MC Derrick, gusa kuseninge nyine ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 24 Mata 2026 mutwemerere duterurire kuri iyi nkuru yo mu karere ka Rusizi, aho umunyeshuri yakubise umwarimu akamukomeretsa mu maso. Kuwa kane tariki ya 23 Mata 2026 umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Auguste Giheke yakubise umwarimu witwa Mbarushimana Marite wigisha mu ishuri ribanza. Ibi byabaye mu masaa 8 z'amanywa, aho iri shuri riherereye mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi. Amakuru ava kuri iri shuri havuga ko uyu mwarimu yarasanze uyu mwana yatinze maze amujyana kumuha igihano cyo gutwara inkwi, maze uyu mwana aramucunga amukubita ingumi hejuru y'ijisho. Umwe mu banyeshuri bamubonye yagize ati twari tuvuye kurya ariko we yatinze, maze amujyana guterura inkwi, maze undi aramucunga amukubita ingumi hejuru y'ijisho maze ava amaraso menshi. Umuyobozi w'icyo kigo cy'amashuri Muhayimpundu Marceline yavuze ko mu by'ukuri hari ibihano bisanzwe bihabwa abanyeshuri bakosheje. Yagize ati hari ibihano bisanzwe kandi umwana yari yatorotse ikigo maze bamuha igihano cyo gutwara inkwi kuko n'ubundi n'abanyeshuri basanzwe bazitunda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giheke Ngamije Ildefonse yemeje aya makuru avuga ko yayamenye ariko umunyeshuri yahise atoroka, gusa ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'abashinzwe umutekano bakaba barimo kumushakisha. Yagize ati byabaye ariko nta makuru menshi mbifiteho. Ubuyobozi bw'ikigo ndetse na DASSO bari gushakisha uwo mwana. Tuvuye kuri iyo nkuru tugahindura ingingo, nuko Imurora Japhet na Ndatimana Olivier wamennye ibitazwi mu kibuga bahagaritswe mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko ryahagaritse by'agateganyo Imurora Japhet ushinjwa gukora match fixing. Ndatimana Olivier wagaragaye amena ibintu mu kibuga byaketswe ko ari amarozi. Uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026 nibwo Ferwafa yashyize hanze imyanzuro yavuye muri komisiyo ishinzwe imyitwarire nyuma yo kwiga kuri ibi bibazo byombi. Yavuze ko ishingiye ku ngingo ya 2(1) igika cya mbere n'iya 2(3) z'amategeko agenga imyitwarire hafashwe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo Olivier Ndatimana ushinzwe ibikoresho muri Gorilla FC. Ni nyuma y'imyitwarire idahwitse yagaragaje mu mukino w'igikombe cy'amahoro wahuje Gorilla FC na Rayon Sport FC kwa 22 Mata 2026. Icyo gihe yanyaganyangije ifu mu kibuga isa nkaho ivanze n'amasaka. Undi ni umutoza wongerera imbaraga abakinnyi b'Amagaju FC Imurora Hakizimana Japhet nyuma y'imyitwarire idahwitse yamugaragayeho mbere y'umukino w'umunsi wa 27 wa shampiyona y'u Rwanda wahuje ikipe ye ndetse na Musanze FC kuwa 17 Mata 2026. Icyo gihe humvikanye amajwi ye aganira n'umunyezamu wa Musanze FC Habarurema Gahungu amusaba kwitsindisha kuri uyu mukino, kandi n'ayundi muntu utaramenyekanye bakoreshaga ururimi rw'Icyongereza amusaba ko umukino warangira harimo ikinyuranyo cy'ibitego 2, ari nako byaje kugenda ukarangira Amagaju atsinze Musanze FC ibitego 2-0. Ferwafa yagize ati aba bombi bahagaritswe mu bikorwa
byose bijyanye n'umupira w'amaguru, banabujijwe kwinjira mu gace ka tekinike mu rwambariro no ku kibuga, haba mu myitozo no mu mikino, kugeza igihe hazafatirwa icyemezo cya nyuma na komisiyo ishinzwe imyitwarire. Ivuga ko kandi izakomeza guharanira ubunyangamugayo no kubungabunga isura nziza y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Tukiri kuvuga ku byerekeranye n'imipira y'amaguru mu Rwanda kandi Beka yashoye miliyari 3.25 by'amafaranga y'u Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda ndetse ihabwa izina rishya. Rwanda Premier League na Banki ya Kigali Beka byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire afite agaciro ka miliyari 3.25 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo kuba iyi banki izitirirwa shampiyona y'u Rwanda. Ni amasezerano yasinywe kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026, bigizwemo uruhare na perezida w'inama y'ubuyobozi ya Rwanda Premier League Mudaheranwa Yusufu, umuyobozi mukuru wa Banki ya Kigali Dr Diane Karusisi na perezida wa Ferwafa Shema Fabrice. Kimwe mu ntego zatumye Rwanda Premier League ishyirwaho no gushakira amikoro amakipe akina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda binyuze mu baterankunga batandukanye. Kuri iyi nshuro yungutse umuterankunga mushya hariwe Banki ya Kigali, ari nawe uzitirirwa shampiyona y'u Rwanda, aho izahindurirwa izina ikitwa Beka Pro League. Ni amasezerano afite agaciro ka miliyari 3.25 mu gihe cy'imyaka 5. Dr Karusisi yavuze ko umupira w'amaguru ugiye kugera kure mu gihe Beka izaba ikorana na Rwanda Premier League, ndetse buri wese uwurimo akazungukira muri aya masezerano. Reka twambuke tuve mu Rwanda twerekeze kuri iyi nkuru, aho perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto akomeje kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutangaza ku mugaragaro ko Abanya-Nigeria bavuga icyongereza kitumvikana gikenera abasemuzi, agashimagiza ikivugwa n'abaturage be. Mu ntangiriro z'iki cyumweru aganira n'Abanya-Kenya bava mu Butaliyani, William Ruto yavuze ko uburezi bwa Kenya ari bwiza kuko butuma bavuga icyongereza neza, anenga byimazeyo ikivugwa muri Nigeria. Ibyo biganiro byo kuwa 20 Mata, perezida Ruto yagize ati, iyo numvise Umunya-Nigeria avuga ntumenya ibyo arimo kuvuga, uba ukenera umusemuzi, mu gihe Abanya-Kenya bavuga icyongereza kiri mu byiza ku isi. Ibyatangajwe na perezida Ruto bikomeje gutuma anengwa n'abaturage ba Nigeria no mu bindi bihugu, bamushinja kuvuga amagambo asesereza no kudaha agaciro imvugo n'imico y'abandi Banyafurika. Tuvuye aho ngaho kandi turakomereza kuri iyi nkuru, aho perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashimiye umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba amwifuriza isabukuru nziza, ndetse agaragaza ibyo ashimira umuryango we mu myaka yose ishize. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026, perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko yishimiye igihe umuhungu we amaze avutse, anagaragaza ko yagize uruhare rukomeye mu kubaka ingufu z'igisirikare cya Uganda. Mu gihe kuva mu mwaka w'1948 Israel na Libani byatangiye kumvana mu mitsi bikagwa miswi, rukaba rwarabuze gica kuko ibyo barwaniraga bitabashije kugerwaho. Kuri uyu munsi rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko Libani na Israel bumvikanye agahenge k'ibyumweru 3 mu gushaka amahoro arambye. 23 Mata 2026 i Washington DC mu biro bya perezida habereye inama idasanzwe yahuje Libani na Israel, ariko kandi na Donald Trump yarahari. Bakaba baraganiriye ku guhosha intambara Israel ihanganyemo na Hezbollah ifashwa na Irani.
bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Inkuru ya Israeli na Libani niyo itushyize ku musozo w'ibyari biri kuvugwa kuri uyu munsi tariki ya 24 Mata 2026. Mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye kugira ngo mujye muba mbere mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.